روج منطقه سفرا وایدین وصیت بکنم بوشن دل هورا کس نزن که پیسر را دین پا کبرا محتاج پیسر بزنی روچانی قدرا ندرم پر ریپا که مرگا چه باد زندگ مانا منی راه منا پا جاری داد کلم کاغذ راهکاری داد زندگی تها یک مقصدی پیش داشت کاش همه کلمه و دنیا وز ببیته انسان تا آخر چکود که پاک بمانته خنجر دشمن جای کدی دوست مجنته پلال چا کسی دروگ حق مکنته افسوس مارا دل में फेंकने अफसोस मारा कब्र फेंकने अफसोस आने वाले से लिकार खाने अफसोस 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 मारा दिल में फेंकने अफसोस मारा कब्र फेंकने अफसोस आने वाले से लिकार खाने अफसोस अफसोस فکر مکنه کنگا کسی نصیحت نا من وچه دراین ام بدترائش حقیقت گپا گواند کنه گوش داره گوشم وصیت ای دل گپانی گوش داره گپا کسی هست دوستنی دور ندارم بزانه وحده قدره چیزی جمع بکنه که درد با آباد چه سفره کار نبی چه بنی آدم وحده که شد قبره ملوٹه چه کسی که کاروان منزل رسته دست دست سرایر مکنه مننده اگه کسی کمک نکنه آئی راه ساعت مبنده یاد کنه هر تارو که بعد روشنایی هسته کوشش بکنه ضروری شر روچ قید بس چون تو بیت شهر چه دنیا مری باره نصیب میں ہمیشہ قربانی ہوش کے دارے باہر نمن چ مردانی نامردی آزارے ہر قطر دوست داری بل مطلب ہوتی کارے अफसोस मारा दिल में फेंकने अफसोस मारा कब्र फेंकने अफसोस आने वाले से लिकार खाने अफसोस 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 मारा दिल में फेंकने अफसोस मारा कब्र फेंकने अफसोस आने वाले से लिकार खाने अफसोस अफसोस بیای شهر میں بل فیصلہ بوگیج کرے چه ودا حرابی و قید پا ہر کسا ای چون صباح ساہگا بلے بلے حرکتان ایوب مہجوی شاہ بلوچ آجوی ریکورڈز Matrimony.com